سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, mijn naam is Muller. Hallo, ik ben Maria. Fruit en levensmiddelen. Fruit en levensmiddelen. میوه او خواړه. Ik heb een aardbei. Ik heb een aardbei. زه یو د ځمکې توت لرم. Ik heb een kiwi en een meloen. Ik heb een kiwi en een meloen. زه یو کیوي او خټکی لرم. Ik heb een sinaasappel en een grapefruit. Ik heb een sinaasappel en een grapefruit. زه یو کینو او یو انګور لرم. Ik heb een appel en een mango. Ik heb een appel en een mango. زه یوه مڼه او یو ام لرم. Ik heb een banaan en een ananas. Ik heb een banaan en een ananas. زه یوه کیله او یو اناناس لرم. Ik maak een fruitsalade. Ik maak een fruitsalade. زه یو د میوې سلاد جوړوم. Ik eet toast. Ik eet toast. زه وچه ډوډۍ خورم. Ik eet toast met boter. Ik eet toast met boter. زه وچه ډوډۍ له کوچو سره خورم. Ik eet toast met boter en jam. Ik eet toast met boter en jam. زه وچه ډوډۍ له کوچو او مربا سره خورم. Ik eet een boterham. Ik eet een boterham. زه یو ساندویچ خورم. Ik eet een boterham met halvarine. Ik eet een boterham met halvarine. زه یو ساندویچ له نباتي کوچو سره خورم. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat. زه یو ساندویچ له نباتي کوچو او رومي سره خورم. We hebben brood en rijst nodig. We hebben brood en rijst nodig. موږ ډوډۍ او وریجو ته اړتیا لرو. We hebben vis en biefstuk nodig. We hebben vis en biefstuk nodig. موږ کب او غوښې ته اړتیا لرو. We hebben pizza en spaghetti nodig. We hebben pizza en spaghetti nodig. موږ پیزا او آش ته اړتیا لرو. Wat hebben we nog nodig? Wat hebben we nog nodig? موږ نور څه ته اړتیا لرو؟ We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. موږ د سوپ یا ښوروا لپاره ګازرو او رومیانو ته اړتیا لرو. Waar is de supermarkt? Waar is de supermarkt? سوپرمارکیټ چیرته دی؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Fruit en levensmiddelen. Fruit en levensmiddelen. میوه او خواړه. Ik heb een aardbei. Ik heb een aardbei. زه یو د ځمکې توت لرم. Ik heb een kiwi en een meloen. Ik heb een kiwi en een meloen. زه یو کیوي او خټکی لرم. Ik heb een sinaasappel en een grapefruit. Ik heb een sinaasappel en een grapefruit. زه یو کینو او یو انګور لرم. Ik heb een appel en een mango. Ik heb een appel en een mango. زه یوه مڼه او یو ام لرم. Ik heb een banaan en een ananas. Ik heb een banaan en een ananas. زه یوه کیله او یو اناناس لرم. Ik maak een fruitsalade. Ik maak een fruitsalade. زه یو د میوې سلاد جوړوم. Ik eet toast. Ik eet toast. زه وچه ډوډۍ خورم. Ik eet toast met boter. Ik eet toast met boter. زه وچه ډوډۍ له کوچو سره خورم. Ik eet toast met boter en jam. Ik eet toast met boter en jam. زه وچه ډوډۍ له کوچو او مربا سره خورم. Ik eet een boterham. Ik eet een boterham. زه یو ساندویچ خورم. Ik eet een boterham met halvarine. Ik eet een boterham met halvarine. زه یو ساندویچ له نباتي کوچو سره خورم. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat.
زه یو ساندویچ له نباتي کوچه او رومي سره خورم. We hebben brood en rijst nodig. We hebben brood en rijst nodig. موږ ډوډۍ او وریجو ته اړتیا لرو. We hebben vis en biefstuk nodig. We hebben vis en biefstuk nodig. موږ کب او غوښې ته اړتیا لرو. We hebben pizza en spaghetti nodig. We hebben pizza en spaghetti nodig. موږ پیزا او آش ته اړتیا لرو. Wat hebben we nog nodig? Wat hebben we nog nodig? موږ نور څه ته اړتیا لرو؟ We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. موږ د سوپ یا ښوروا لپاره ګازرو او رومیانو ته اړتیا لرو. Waar is de supermarkt? Waar is de supermarkt? سوپرمارکټ چیرته دی؟ دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.